i le suafa manu malo Yesu Keriso i le pa ia malu o pa anga uma le tātou polokalame i le tātou Bible Study pei fo i ona masani ai i po o astofi i le toi so ino le tātou polokalame fa talo fatua i a te oe o se au nā lea tua tina o ta mātutua e le ngata fo i lea o fia lava se meo e mafuta mai ai o avea fo i le nei lau pepa o se lau pepa e te mafuta mai ai e whawhanga ino lo wola faaleagaga whaatalo whātu le suafa manu malo Yesu Keriso ia awhi o le whatoa e a fia lau pepa nei o Kevin Ruiva le nei o te whaatalo whātu ai e le suafa manu malo le li o toi tu Yesu Keriso lo tātou a li imo le tātou whaola. Amen. Vi ele tua leo ua o mai fo le dei fiafi o lo fa pe ona tātou tala noa ia ma fa nga solo le tātou tala noanga. E le tuputupu faaleagaga. Amen. Growing up spiritually e se le tāua o le mata upu ona e tāua e au ona o inai i tātou umalava e au fo i ono tātou matalai. Ia fion pa ia le atua. Ia ona e se lona tāua e mai se lava le tātou sāvalinga. Ina ia mawhai ona ola soifua maloloina oe i le anganga. Pei fo i ona ola soifua maloloina i le tino. Amene. Le ola faaleagaga. Tutusa le leile le ola faaleagaga ma le ola faaletino. E te tausami mea ai faaletino e iai mea ai e aonga. E iai mea ai e mai e lo tino. O lona winga i le tatau ona e ai ai. Pe te tausami ai, wha pe nā fo i lai leanganga. E iai e le wha pia o mea wha leanganga uma e wha e a fo, e wha lea tua. No, e iai mea wha leanganga e o mō meo te moni. E iai fo i mea wha leanganga e leni mea wha lea tua. Va ai mō meo witchcraft, ia mō meo le tele o a onga o lo iai nei demonic doctrine o lo iai nei ma o a onga wha te moni leta no tuspa ia. O lo fa peona a fia ai ma ua le liu e se inai le upumoni a le atua. Mai lo tātou sāvalinga so e tā ua tele la. Ia le tātou sāvalinga ma le o ino le upo le atua. Ia e loa o ia ma le fiong pa ia le atua. Amene. O lo o tātou tala noa ia i le tuputupu faaleagaga o toe so ina le tātou polokalame ia talosanga atu malanganga maua lalo share le tātou polokalame share lungo lau timeline ina ia mawhai ona avea o se whaamanuianga ia pei fo i ona whaasoa atu. Amene. Pauna o se talasanga vaivaya o le i whaangaso loa le tātou polokalame lo i le tātou YouTube channel ma le tātou Facebook. Fea lava le mea te mafuta mai ai lungo le YouTube channel po lungo le Facebook whaatalo whātou ma lore soifua. Le tolo mātou tamavi ia la ua fio le neia fiafi mātou sāuni e toi tala noa i lau upu fisosoani mai la ua fio i lau nei tangata tau mawhai e whaamatala tala ina ua fio ngai lau whanau ia matala alu ma le mana lau upu ma o a ilo wanganga ia te i mātou wha i loa le mea moni a ua o oio le whaia onga ua mātou i loa wha le atoa wha i loa mai e la ua fio ta mā wha alinga fau o mea fau mai a te oi ina i o mātou wa o ino wala o ala o le hemi o tonu wha manuia o e tamaile wha alongwa lau whanau le neia fiafi o na tuafa o Yesu. Amene ma amene. Hallelujah. Amen. Ole, you guys ready? O ilau api malau peni. Amen. Kei loa eser ko waka mamai to te popoto e to te vave. Amen. O whanau le atua e ngā lue whaatasi hele anganga o le atua. Man. You know, you're not just only smart, you are super smart. Amen. You are supernatural. You are a super being. Hallelujah. Vi ele atua le neia fiafi. O te. Let me. Sa utala noa i le aso te mana oe. Mo oile fatoa e maua mai le tātou wa o onga le neia fiafi. Just to recap ia vaenga no utala noa i le aso ngafua. No utala noa i le aso lua. Sa utala noa i le tuputupu faaleagaga o lo amatai le tātou series le nei. O se tasi o mata upu e ese le tāua. O nei toʻatele nisi ua whaapea ona o te iloa e au ia. E ese le tāua o le nei mata upu ina ia haoa o ina i o tātou tangata. Ina ia mawhai ona e ola soifua maloloina. Fa mai whetala inga Yesu. E le na o mea ai e ola ai se tangata. A o upu umai tulei mai fofonga o le atua. E iai le upu e au mai fafangai o e mai le atua.
ai ona e tā ua la, ia lea o e faaleagaga i le upu na tūlei mai le fofonga le atua. Na uta uala ia i le aso lua. O le tā ua i o le mea lea o le, amen, o le awa o ino o i le fiongo pa ia le atua, tele taimi o tātou o atu i to tonu o tātou talitonunga, ua awa o ina i tātou i o tātou talitonunga. Amene, aweliti nalo fina ngalo i la utala, because this is a Bible study. We study the Bible. E le faa au le tuspa ia. E faa au talitonunga na lato faitau le tuspa ia. Tango e tusi la lol mena. The Bible is not pious. The person who read the Bible is pious. E le faa au le tuspa ia. E faa au le tangata na su e ina le tuspa ia. A o le tuspa ia e marafionga pa ia le atua. It's the truth. Ai aho o loa lai nā a fia i tātou i talitonunga, o na tātou o mai lo la ia, to a tele tangata e o mai e whai tau le tuspa ia, e tau mawhai e pui e le lātou wa o onga. They try to defend their doctrine. Ma le lātou talitonunga. E au mai mau e fi nau ai e tau mawhai ea, e pui lo lātou talitonunga. E le o mai e pui le gospel. Yes, because we also stand for the gospel. To a tele awa onga, they are not stand for the gospel about Christ. They just stand about what they believe. E nā o le puinga o le lato wa o onga, tau mawhai e pui ma prove mai mea o le lato te whaia. Instead of like, ea, tu o Yesu wana o i o le ala upumoni ma le ola. O le mea le nana, na o a oi paulo a e whaitau tuspa ia fumai nalu paulo wa fi nau ma le au iutai e tutono le sunako. O Yesu o i o le Mesia. Le ale mea la sa argue ai paulo. E le I argue paulo, I nisi lava o a onga. Pau ale mea na argue ai paulo, o le whai loi tangata, o Yesu o i o le Mesia. O Yesu o i o le alo o le atua, o i o le atua. O le mafua anga le nao le o a onga a paulo. And yet, to a tele tangata e o e tama whai defend lo lato wa o onga, defend lo lato talitonunga, ke re sao I le langi. And also, you don't need to defend the Bible. E ke kaule alu e pui kuspa ia. Also, you don't need to defend God. E iska ngaka kau whai pui le atua. No. Ke kaule pui le atua, e pui o e le atua. Ke kaule pui a fot kuspa ia. Amen. The truth is the truth. Amen. O le upumoni ai o le upumoni. E le se me kakau oi foi pui. E alanga e kau walu e pui kuspa ia. Langa lai ai le mea la kam fai approve. Ai akako wo akako I fai kau sa or kuspa ia ma o sa or kuspa ia. You don't need to defend the Bible. The Bible will defend you. Amen. And I also, ila usa valinga faaleagaga wo utali tonu. The Bible defend me. To atele yo tangata because I'm so humble to be used by God. Ile nei ava no wo tangoi fai le Bible study tele ni anganga wa o ina ma. I'm so humble ile tulanga fa nga ina ile atua. But what I'm trying to say, I am a o tango tu wa ulungo le fu. I'm not qualified. O tele anga va a ilo uia va ai. Ai ona ele ola uva ai o le va ai ale atua e sili lea. A fai o tango le atua whaonga au e a oa o lana upu. Ma whaonga au e whaangangana au e a oa oina lana upu. You know, only God e a whaolto whinga le atua ma le whaunga le li. Whaunga le atua. E ma fuino wa oina. O ala lana whaila utala. Because e to a tele tangata mawalulunga o lato whailonga. Whailonga tu spa I o le mafuta manu le tato prokalami. There are some messaging me, e tangata, le lako PhD, le mafuta manu o tātou prokalame, and I thank God, la fo le tele fo I o lātou fo I, message ma lātou fo I wha malosi. Ile lātou fo I wha longolongo, I lo fo I tangata I le eise PhD, a le o ina le tuspa ia. But what I'm trying to say, the Bible will defend you. Po lea lava ma lava, o lea kako ke stay lea, I le scripture. Ele ima se fia ngau ma oi, why? Because if you e lua tala noa sa o amal tuspa ia mfa ani maula le tuspa ia. Ele ima se fia ngau ma oi, ai kango fo I fai kaule conscious tusi. I'm telling you, ola, e ke kaule pui ala kuspa ia, pui o kuspa ia.
To atele mai le amatanga o le Bible study. Ko akele o kangaka, I'm telling you, or ko akele o kangaka o kaufua mai Kevin. Leo mai uma malato tali tonunga. O mai fo mai ole mea lea, ia mai le la kou mau la kou o le mako o onga lea, le o onga lea, ua fai ngai. Isea, because o leva ai mea, o maur tu spa ia avatu, I don't need to defend anything. They offend because, isea, because watu le upole atua, wale o ngā tusa malato tantonunga ma o onga tau, na o ina i tonu tantonunga. La lau koe fo i kon kuspa ia mai, hey, waka fiua koe fa akalise reply, ngoka kankwawa koe le maur kuspa ia. Wa fiua koe fa akalise, isea, ona na o ina lava i totono tantonunga, ele ia o il kuspa ia. Amen. So, amen. I support o ke langoa ia lotu. Amen. I heavily support church. Ke ufa pia si Kevin. Peke against e loku no. O ke le against the lotu. O ke against le religion mind. The religious mind le mo ni tangata le mafau mapu lotu o tangata. Ele o mafau ile atua. Amen. O le anganga le na, o kakaunga kiki ese ma melei nei. Amen. You guys all right? Jackie. Hallelujah. Esi ke me fai moka mo fai kake aka, kusore ki ubuko fei kai. Hallelujah. O le tusi le a Paulo, na tusi le e kale si o Efeso le nuu. Ele o se faala potopotonga. No, o le nuu, o le tusi korinito o nuu, ana tusi e kalesia o mea ia tato te minei, ko loku ngai o kemingi o le tali tonunga. Amen, o le tali tonunga. A whai o nei to talia Yesu, mo tau tau auna Yesu, praise God, you are part of the body. O elai to tono lea, o nai lai to tono le tino keriso. Amen, o nei telefo i tali tonunga, o lai manga kuisinga o la koe o le langi, o whekula ukala ikar kungunga i kere alu i le langi. And yet, o lai wha ngal kuspa ia. So, aua lai wha sei nai o e mahau. Amen. Hallelujah. Is that too heavy for you guys? Po ngai se kia kako. E mwhainga me i kau wha maa marka kalangor ngea fiafi. Amen. Love you guys. Ole, whameltala le tuspa ia. Na ia tu uina mai fo inisi e whai. Na ia tu ina mai fo inisi e whai ma apostolo, o isi fo i e whai ma perfeta, o isi fo i e fola tala lelei, o isi fo i e whai ma leo a toa ma o ina ia wha a toa ina haile au pa ia la tau te whai haile ngā ruenga au auna. Ia tina e haile tino ke riso, te ia tātou o atu o i tātou umalava ma le roto ngatasi, i le wha atua ma le loa lelei o le alo le atua. Ina ia whai matangata matua, ia o i le fua o le ua matua, e tatau ma le tumu o ke riso. Mea mua, o mea alofa mai le atua, o le fivefold ministries, ne la via le whai fe au whai a onga la via le apostolo, le perfeta, ma le whai evangalia. Na whau ia e le atua, ina ia mawhai o na wha matua ina, ia le tino o ke riso e whai le ngā luenga. E alu fai e vāranga lia e su e mele tangata, alu su e mele tangata e nunga le awala. Whānau fo wina loa la, o le ngā ruenga nā le fai e vanga lia nā le fai, o le su e anganga. Nā le tā la i Yesu. Sa uro la i a peo Paulo, nā lu Paulo tā la i Yesu, maua le e kālesia, o na whaula i o le e kālesia. Ku uiai ki mō keo whai ma whai whi au. E va ai tangata nā, e whawhanga le lafu māmoe, a la lawe alu Paulo ea. Langa alu Paulo e su e ia anganga. Sa whailinga luenga wha apostolo, lana operator mai Paulo ringa luenga le apostolo o iol whai a onga whai evangalia, even being a prophet, me lana ta ua e Paulo through the Spirit, sa operator mai Paulo i vahenga umanei. So o lea tala noa tuspa ia, na esa wai Paulo o ia na wha atuina le e kalesia Korinito, o e kalesia Tesalonia, te le e kalesia na wha atu e Paulo. I think Paulo loko e ri wha kuunga e Paulo i kusio e kalesia o tusia Roma. O le ekalesia Roma e whaatu ina e Paulo, ina whaatu e nisi na whaola inga mai le se lau duas furu fo ina ngai lungo le apa, lungo le au pito, le whale au pito i lunga, al mele nena elengang pa ia.
le 120 vo ile ai po se si mai ngalinga sau fa ku le ekalesia iloma. Or it might be the saints from there. Ai, pau ana le lotu ele fa tu ina Paulo, le tele o ekalesia na ta utonu, na fa tu ele apostolo. And yet, na tu iai ele ekalesia Efeso le na tu iai Timoteo e fai fe avea. E va ai. Si, o le ala tala noa ia ifo, ia tolu tuspa ia. O le ala ia ngā luenga lea, e alu fai evangalia alu au maile nganga. So e maile nganga, pasi kui o ngā lua le fai evangalia ia la umea nganga. Alai fafanga kua fai fe au. Amene. Fa martala tuspa ia martala Yesu ia pe telu fai au. Fafanga la ulafu mamoi. Amen. So ina ia fa matua ina. A o fo ila na matua, a wiki ngofo i kokongo le loku. Right? Ka kaulonga e makua loa, ona e halulola ia te halu te ngalua, halu su e mesi anganga o oyo tangata, na ala na awa o ina oile upo le atua, to go and make disciple, alu e faitinu umalava masoo. Kei loa anga wha apea e o umaka ngaka lo loku ia ki kemingei. Kangaka umai ko kongo kako e kalesia, ai anga wha apea kako ke kupu uma faaleagaga, ma kako wo umai ka lai ke riso. I'm telling you, ai wa so o le lalolangi. Ameni. Ai wa so o le lalolangi pe anga wha apea, ele nga o hau le preaching le gospel. Anga wha apea la o hau le preaching le gospel, o ohenga preaching le gospel, you also make disciples. Ola, ai wa so o le. Ameni. Hei wa orkara lei, ili wa tātou tuputupu o faaleagaga. Amen. Pa hei, never too late. Hallelujah. Le laa, le wa ke kupo kwai I. I'm telling you, e tangata na whaalongolongo mai le amatanga o le tātou Bible study. Now, they start their own ministries. Laua o tā la il tāna leo, laua ka la Yesu. It's all from our Bible study. Ska mai loa ngā lako I loa, a avea lau lanchi a Yesu, e multiply a Yesu e whawhanga ele moto tangata. The little that you know, if you give it to the Lord, e multiply e le atua revelation. Amen. E tupu, e wha tupu ina e le atua mea lilo, ma wha linga ia te oi pa alu e whai, e watu e le atua le poto ia te oi ma le upu, e le ma whai ona tulia oi le atua le ngā ruenga, a e le avatua ia te oi le au penga. Amen. So I really want to challenge you, Linnea Fiafi. You know, if you want to, e tupulo wala faaleagaga. Amen. Lena tātou tala noa I le aso lua I le Pepe faaleagaga. So just bear with me. I just recap from last Tuesday on the tātou me irola I le tamaitiiti faaleagaga. Whameritala, just pa ia yoane tolu wha mai o le tasi tangata o le au Farisei o ni ko te molo na ingoa o le tasi lea whaipule o Iutaia. Waluane o ia Yesu I le po, ua whai mai ia te ia rapi ua mātou I loa o oe o le aoa o ua maliu mai le atua. Awa ele ma whai e se tasi o na whai o ia whailonga e te whaia ana le ia te ia le atua. Wa tali atu Yesu o whape atu ia te ia e moni o te whai atu ia te outou. A le to e whanau le tangata e le mawhai o na iloa e ia o le malo o le atua. O le ale to e whanau le tano Yesu I. Amene. Whamaila ia, ua whanau maini ko temo ia te ia e mawhai ua whai maini ko temo ia te ia e mawhai ea whapewhea o na whanau o le tangata ua toe ina. E mawhai ea o na toe ofi le manawa o lona tina e whanau mai ai. O I le tātou tano mai o le toe whanau. O lo walu lai le lotu, that doesn't make you a Christian. O lo walu I le tau tali tonunga, po o lo walu I le falisa, e le avea I oe makerisiano. Right? Ai aone e toi whanau, le ale whanau le tanoa, I whamaila ia, watali atu Yesu, e moni o te whaiatu au ia te oe, a whai e le whanau se tasi le vai male anganga, e le mawhai o na sao oi e le malo le atua. O le ua whanau mai I la le tino o le tino lea. O le ua whanau mai fo I la le anganga o le anganga lea. Amene, aua e te ofo a wana o whai atu ia te oi, e au ina toi whanau mai o tou. Whanau fo wina, e au ona toi whanau lo anganga. O lo whanau lai le anganga. Amene, ua toi whanau reborn, your spirit reborn. Ua o laua whanau le tangata lai tutonu le tangata fau. Le tangata ia Yesu ke riso.
Hallelujah. Amen. Let me go, guys. This is not part of our notes. Ala o waku kuenga anga toe. Eu mea sing vaenga le kong ie wha malamalama ina ile a. Hallelujah. For maile, na whai lea tua. Let me look up the scripture. Ja, oi. Praise God. Kene se lua. O ile na avea lea tua la na whaatonunga ia atamu. Na avea lea tua na whaatonunga ia atamu ma ewa ile la au. Whamai. A o le la au e loa aile le leima le leanga. Aua e te ai. Awa o le aso e te ai. E te oti ai lava. Amen. But of the tree of knowledge of good and evil you shall not eat, for in the day that you eat of it, you shall surely die. O le aso e te lua ai, e te lua oti ai. The day you eat, e ke oki ai. So, what tato I loa le tala, ina ua ai a tamu ma e vai le la au. The question, sa fe oti? E le I oti le tino. Ai ua oti faaleagaga. Ua oti le agaga. Right? Kusala ole I totonu le tuspaia. Whamai na whai ai e lea tua le tangata, o na ia mānawa le iai o le mānawa ola. O na avea ile o le tangata ma le tangata ola. Na whai ala e lea tua le tangata I le amatanga. Vali tupeanga iata ia o nei ao ona e lopo le ale mea wala ina tala no Yesu e toe whanau. Reborn. Amen. E mafua ona toi reborn le tangata. Fumatala le tuspa ia na whaia e lea tua le tangata mai le palapala. Na ia whaia atamu mai le palapala. Fumaila ia. Na ia mānawa le iai o le mānawa ola. Wa avea I le tangata ma tangata ola. E to a tele tangata ma oa onga. O I le ngā le ngau whaiaku le kā ua o le mele o le oa onga. Ona e to a tele nisi, wola tau whaia lea oa onga, wa au si I mai le mau o kuspa I anga le kasi whai upu, ai whau lea oa onga a koa. Ai kia I a koa kuspa ia. Amen. E to a tele tangata whai mai o le mana, vale tala noa le tuspa ia I. O lai whaapea o lai tala noa lea tua I lea. I le mana wafo I le o le ea. Maa ngava lea. O le mānawa nā lai manatu tangata, o le mānawa le nāna ave iai lea tu o le ea. Whamai la a o ina oti tangata wa ave ese le ea. Whamai le ise anganga I tutono le tangata. O te whaase se ina le nā o a onga. O le mānawa lai ave lea tu, o le upu lai whaali liu mai le upu lea mānawa. It's the same word lai fo I whaali liu anganga. So o lea lawa ave tangata le upu ea instead of the word spirit. Right? O le ale mea nara ina sau Yesu. Na sau Yesu ina ua aie a tamu ma ewa le la au I loa le leima leanga. O ina na oti ai le tangata, na oti ai faaleagaga. Tai spiritually. Ua alu ese mai le anganga o le atua, mai le anganga o le tangata. Whamare tu se iopu ea, e oti le tangata e alu le tino le parapala, ai fo I le mānawa pe fo I le anganga I le mea na sauai. Ele iso taimi o te alu e au mai scripture about a spirit of a man. Martala Paulo, absent from the body, present with the Lord. Who absent from the body? It's not the air. O ai absent mai malitino. O le anganga o le tangata, fa martala Paulo le lua koni suma lima fa mai o le tātou tino, o le apitanga fa le lalolangi.
ea e nofo ai o tātou wanganga. Whamele Paulo, o lou iai le tino wa e le iai le makeriso. A o lou walu ese mai lou tino wa e whaatasi atu ia keriso. O ai e whaatasi ia keriso. O le anganga. Amen. Hallelujah. E iai la lou wanganga. Na whai e le atua. Mea nana wha mai Yesu o i lato o e tapua i le atua. Tapua i le anganga ma le wha maoni. Whaafenga e ka pua i le atua i le anganga pe a whai e le Yesu wanganga. Dono winga e pepelo Yesu pe wha mai ka pu Kevin ka pua i le anganga. Ai en ia te le Yesu wanganga. Si, e le wha au aula le tuspa i e wha au aula o a onga langa whair kuspa ia. Langa o sa iri kuspa ia. Nau la ema nino le tuspa ia ia. Amen. Hallelujah. You guys all right? Cheki. E ngai ngaki e viri ngaka se kau wha mau ngai ngaki e ka kowo ia. Na oti la tangata, o le mānawa la na ave le atua le tangata, na mānawa le atua lo na nganga i le tangata. Ave le matangata o tangata ola, uola wha le nganga, uola i le nganga o le atua. Ona i tutonu o le tusia, ale Ioane. Amen. Ioane rona mta upe lua se fulu. I believe. O i na sa wa Yesu, o alu Yesu, maliu Yesu, alu i le langi, to e fo i mai Yesu. Hallelujah. Lea la o le mea mua le na whai e Yesu i tangata ina ua fo i mai. Sauro Yesu alu waku kokongo le ka kalo le au so o kokongo le poku. Fa mai la ia. Ua o i le fiafi o le urua i aso lea o le vai sāpati. Ua punitia whai to toa o le mea na poto ai le au so o. Ona o le fefe i a iutaia. Ua maliu atu Yesu, ua tui to tonu, ona fetalai atu lea o ia ia te ilatou, ia o tou manuia. Mea mua le Yesu nga laku whai ei, lakua Yesu ngimo kufo le Yesu le, walk through the walls, La tu e toni Yesu whama, i o tou manuia, whai mailo me Yesu whai upelua sifuru. Wa ia fetalai atu lea mea, ona faali atu lea ia te ilatou o na 5 malona i tū, ona oli ai lea o le au soo, ina ua lātou wa ai atu i le lii. Ona toe fetalai atu leo Yesu ia te i lātou, ia o tou manuia, whaapei ona auina mai o au, ele ta mā, e whaapea foi ona o auina atu o tou. Ho olo le mea luas funma lua le wha mai, ua ia fetalai atu lea mea, ona mā nava atu lea o ia, ma whaapea atu ia te i lātou, ia o tou ta lia le anganga pa ia. O i lena sau Yesu e toe mānava, mai le mānava lena mānava i le atua i le kenese ia atamu ma Eva. Na nga sala lor tangata, alu ese le mānava po walu ese le anganga o le atua. O le mānavanga le nā le atua na ola wha le anganga i tangata. Na oti la tangata i le aso na ai e le la au i loa i le leima leanga. O le aso nga ai e nga oti ai. E le i oti la i le tino. Au oti wha le anganga. O le mafua angala na le ina oti le tangata i le tino. Ina ua tango le atua au maile ke lupi wha asanga koe o aku a kamu ma Eva e aile la au le ola. Ne i te iwa ola lava a tamu ma Eva i le oti. Pauanga le mea wala inka ko oki le kingo. Ona watango le atua, whaasa a tamu ma Eva mai le la au le ola. A anga whaape o a kamu ma Eva ai e o marke mingi o la lava ea. E o la a kamu ma Eva o marke mingi ai ona wa whaasa e le atua. Mafua mai, ne i te iwa ola lava le tangata e whaavavau. E au noa masea, masona whaaola tanga. Mele na laina tango le atua whaasa ia oti le tangata ai sauna ia whaato i lalo le oti ono laua manu malo le oti o le oti le na mua o le oti wha le anganga na mana o le atua ia e ola wha le anganga ona na o le ola wha le anganga e mawhai ei ono lua mafuta ma le atua ua sau le anganga o le atua whaatasi mo lo manganga lea la ea laina ta ua o le wha naufo wina o ila mata upu leu tatu whaitau wai this is the first born again i tutonu le tuspaia. O le whanau fōwina mua le tutonu le tuspaia. Ina ua mānawa whailo ia Yesu,
ia o tautalia le nganga pa ia o le ale mele na manawa Yesu i ele o se ea o le nganga o le atua the Spirit of God o i le na prophesy ia le atua fai mai e lingi lo na nganga o le la this is the Spirit within o le nganga i to tonu ia te tatou to tonu le tuspa ia two different things the Spirit within and the Spirit upon you amen kakala ngoi sisi kaimi and now loa e loa mea mua lava ua saule nganga o le atua whaatasi moloa nganga whanau lolo nganga i tonu ta ua lo oe o le tangata whanau fawina o le taimi lava te talia Yesu a vea maali ima whaola foi mai ua sau ile nganga o le atua ua whaatasi moloa nganga wa e vala awai Abba Father o lea ua iei le lua so tanga ma le atua praise God amen e vai o la e manino tuspa ia hallelujah Seki kako. Amen. So le lau e malama born again. Le wa whanau lo wanganga. O lo whanau lai le nganga. So se tangata lava pe o le natural. E le wha pe te whanau loa. O se tangata matua. O tamaitiiti e whanau. So se tangata e whanau mai e Pepe. A whai e ke whanau mai o lai e makua. O kere lola po le ako inga whanau. E le natural. Amen. So se isi e whanau mai e Pepe faaleagaga le la ele tatou mata upulu i la solua e a foi e ta uolo alo e famelo tala tuspa ia o le nei a fai o ia ke riso se tasi o le tangata fouia ua mavae mea tuai whaauta ua whaafouina mea uma. So ua ele ise Pepe whanau mai e eiso na tuanai. So se Pepe e whanau mai ea ele eiso na tuanai. Ele eiso na past. Hallelujah. E whanau me le Pepe e mama le Pepe ia. E le mawhainga whanau me se Pepe e laku whamai soli. Le Pepe le sa ingu. Le nga ingu awa le maa keki le vai aso lea. Masi o le Pepe lo lea Pepe. O le nga oi o lea Pepe. E le ai. So se Pepe a whato a whanau. Ea, e le eiso na tuanai. So e whapena fo ila oi pe talia Yesu. Te talia lo Yesu e ve mahali imwhaola. O le va aia le atua ia te oi. O oe o le Pepe, e le eiso utua I don't care pena e po le alavangi mea nga e whaia i kua o lo wolanga. Doesn't matter. Wa uma, old thing pass away. Behold, everything is new. O oe o le tangata fau, brand new. O le upu new le i, whai mai o lea, brand new, never used before. E le i whaonga haina. O oe o le tangata fau, whakoa e whangau. I le tino, a kongo ngaia, e le suia lo tino pe whanau fawina o na lea. O lo tino ai e tu mau. A whaina e taria i e sua te la poa. E umai whai te la poa. E le umai furobo e peo se model. No. E umai whaanga e pea oe. Wha pena fuila lo uru. E le wha pena talia i e sua o lai langu e nga lo uru. Ai umai whonga walangu ururi. Right? E le suia la le tino. Ai whai mai e peo le angi o le matangi. Whai mai e kewa ai o ngā awhianga. Ai kere i ropo o whirme sa ue. It's from the inside. Amen. O lenga lue mai te tonu le nganga o le atua. Mua whanau lo wanganga. Hallelujah. Amen. Seki kako. Hallelujah. Na utala noa lai le aso lua o ta uai e tolu la asanga o le babyhood stage, childhood stage, ma le manhood stage. Po la asanga i e tolu o le Pepe, o le tamaitiiti, ma le tangata matua, la e tala no, mai a fiong pa ia le atua. So o le Pepe la, e iai ona character, e tātou te o ina natural, e wha pēnā fo ila le spiritual. Sa utala no hai, o le tamaitiiti e innocent. O le nātura lea, o le nātura mamā o le tamaitiiti, and it's one of the characteristics o le tamaitiiti, e awana i ave e sea maoe, o le mamā. O le ola mama na e tala no i ti a kono ina ia whaatu mawina o tau le ola mama pure. Amen. O le characteristic la naro tamaitiiti ia tu maua i ho o mai ale whaavavau o maua ka kou le ola mama i lumo le li. A iei fo ila isi na turo o le tamaitiiti e tatau o na tuputupu oe ma e alu ese mai ai. Pe ila le na turo lea na utala noa o le tamaitiiti e ignorance. O le upure, le whasa more ignorance. A lot of people in the mail whasa more ignorance. O te whasa more ina whaapea, e pouri uli. Whaongale upu pouri uli. E nā te le o i lose mea. O le tamaitiiti la, o le Pepe, o le tamaitiiti, o le Pepe faaleagaga. Ke vai le Pepe e kokolo.
O lea lava le me kau ko le pepe peanga I ka pe ka manga pe o le vacuum. O lea e pe kau ku faskuri ngamu e ku nguku. A kau ku le me onga ku nguku o lea o le ma e ku nguku o le fasi me ai ku nguku e sea. So se mea e na te le o iloa e ignorance le tamaitiiti le me le leima le me le anga. E le I ei se poto le tamaitiiti na te iloa o le maa le me le anga o ke o ngā le me lea o le me le ele o yese poto I le tamaitiiti ignorance le tamaitiiti fa pe na fo ila tamaiti po o pepe faaleagaga tele o pepe faaleagaga ke va ai kamanga ke va nge ole ale o onga o a post no Facebook o a me uma amen ala ko me uma ku sa pele biblico e o swale me e ki nganga va ia ko re onga ku sa mal tus pa ese ele o ilo ela tou pe onga tu sa mal tus pa ia pa wal mele ngenga ngafia mo mal upu God amen nga sawa Jesus nga va ko Jesus mai amen mak ere fai kau me la sa ole ale me sa unga ka ringo Jesus mai amen e o fo ila I telo tangata fa longo o tamaiti ole a lava le pepe ole a lava le me fa longo iai e fa pe ala ko le lei o la to wolanga malo la to le lo e o nai o pepe la e mana o mia le supervision pe mana o mia le eu se va aia mele nai ala yuna ia ha o onga ye fai fe au la to te va aia tamaiti tamaiti faaleagaga I'm talking about ke ro kala ngoi ka mai pepe la ke ro kala ngoi pepe faaleagaga e mana o mia le iai o ngā ruenga lea I te tonu le ekalesia I believe ina ia mawhai ona o ina nei tangata whatoa whanau fauinga go through the word of God Amen. Ona e pau leo le mea e mawhaina ave e sea o e mai lea, mai le pepe faaleagaga o le upu o le atua. Nei a se si mea, fo mai o le sua susu e le suia. Mua la whawhanga le sua susu o le upu o le atua. Sa utal no ai, e iai le tele o le vaenga le ua tele ina afia. Ona, e te whanau maina e whanau mai to tonu o le tau tari tonunga. Ona whawhanga leo oi I le tali tonunga le tau waonga, po le tali tonunga le tau ekalesia. O lai whaavai mai fo le tuspaia. Amen. Ai tuputupu I fona, me ei loa ai, o le ke lea I o le kuspaia, angar kama I poku ale ke ngofo I kokongu, ale mea ren koukari kongu ai. And yet, there's a lot in the truth, o te lea I o le fiongo pa I ale atua e aona e ao ina. Amen. Mi ele tua. Tau. O le ignorance, le si vaenga no tala noa ai. E iei fo ila ma le si nā tūro o tamaitiiti o te mana o e tātou tanoa le fiafi neim tātou me iei lo. So o se tamaitiiti what's the word? They communicate with their parents. Hallelujah. So o se pepe e fe so o tai molona tina mona mātua. Ke lo kaimi e so se pepe ai ke va ai e tangi afia ai e tangi I lon ki ngā they always communicate mona matua hallelujah o le kelo isi kaimi fōri le ke vai ngi pole se pepe whako a whangau mai e ke vai ei o ke rei lo for some reason e ke kango I ku isi e le ngā ai o le kaimi e kango I lon ki ngā ngā kuakua I lunga whakawhaka lon ki ngā lo e pe fōlinga from the early stage o le afo o tamaitiiti nganga e kua kunga I lunga whakawhaka lon ki ngā I loa le kamakiki o iwi o mea umaila ngoa umar kamiki rea e o le manongi o lona tina ngā kei loa le leia le ka ele longi ngā lunga kamakiki ke alo mara ngā kamakiki I say because they always have a language e communicate ai e te vai fo I tamaiti tangi lo tamaitiiti loa le matua lau fia ai they always communicate and I really want to encourage us tātou whatoa whanau fōwina e leo expecting o ele a kua I sau kakalo e ki kakalo peo Billy Graham ke ue la ke kakalo kua ngale whau upu alau e whapea ai luanga o whalongolongo mai lea kua mai e leo expecting a mai lea kua lau kakalo vo I lea tualo mātou tamā ua mamau a lunga le meo e a whio ai lea ai ke iloa a honest lo loto I lea tua I leo expecting a mai lea kua ngiau kakalo pio kakalo Penny Hinma Billy Graham
kalo i riafi ma, ka ngaka ua mātutua faaleagaga po kalo o ka fauolo, e leo expectinga mai le atua o e whapenga. Whanau fauina, I'm telling you, he's a father. Amene. Mai le tusia Roma ron ta upe valu. Fumai o tātou maua i le anganga o tātou vala au wai hava le tama. Apa father. Amene. Tātou maua ai ia le anganga. O tusi, tātou o tusi a Galatia e wha. Hallelujah. O lono fai upu e ono. Galatia e wha fai upu e ono. Fai mai o atali o tou. Fai mai o atali o tou. O le mea lea ua awina mai ai e lea tua lea nganga o lona alo. I o tou loto o vala au avale tamai. Amene. Wa tā ua o lea atali o lea tua. Lea la ua iai lea nganga o lea tua i to tonu o lo loto. To tonu o lo wanganga. O vala au avale tamai. Amene. Vi ia le tua. Hallelujah. So, o le lisi nā turale nā o te iloa e au ia. E au ona whaatau aina le tātou sāwalinga. Whamatala le tuspa ia le tusi le tātou tala noa aile. Vai aso le na te nei, o le aso lua. E au ona to e au ina i tātou i le upu le atua i le sua susu i le suia. Amene. Tā hua ia o le upu le atua. O le sua susu i le suia. Hallelujah. So e tele la nisi o vaenga na tala noa ai, whalongolongo, e le tātou plokalame i le aso lua. O le fiafi lale nei, le whako makaraka ko Bible study. You guys all right? O te fia tala noa i le tamaitiiti. Hallelujah. Ia wai le whaapeke ku maua i ale Pepe, e ao ona e o le tamaitiiti, pero whai atu. There's nothing wrong. E le se me le anga i le mele o le tamaitiiti. Ai o le mea leanga o le mea o le Pepe, ai o le mea le tala whiangai, o le lewa na e lotu, a la te tū maua le la asanga le na the same stage, la vete iai le suia, so i ka kaunga iai se suinga. Alleluia. O le, vaenga o te fiatala noa ai, te fiatala noa i le fiafi le nei le tamaitiiti. Pepe, le alola ua mei me whai kamakiki, a whai te tō anga e whaalongo i le upo le atua o le sua susu e le suia. E ono avea ea, te tuputupu mai, ma avea lo oi matamaitiiti, e le kupu mai lo avea oi makoe inga, po kaka makua, no, e tuputupu mai avea oi matamaitiiti. Hallelujah. Te tonu ole, e feso, o lona mata upu e wha. Hallelujah. I'll pick up from verse 11 for mai. Na ia tu ina mai fo'i nisi e whai ma apostolo nisi e whai ma perfeta o isi e folofora tala lei o isi fo'i e whai ma leo leo a toa ma awao. Ina ia wha a toa ina aile au pa ia la tau te whai eile ngā luenga au auna. Ia atina e aile tino ke riso se ia tātou o atu o i tātou umalava ma le lotonga tasi i le wha atua ma le iloa le leo le alo le atua. Ina ia whai ma tangata matua. Ia ho i le fua o le ua matua e te tau ma le tumu o ke riso. Whamere whai usumar wha, ina ia le toe tamani i nii, ina ia le toe tamani nii i tātou, o loo whelafua ina e peio peau. Ma whewaya ina i matangi umalava o mata upu i le pepelo o tangata i tonga fiti leanga ua saunia e wha se ai. E tolu ia nātura po o vaenga o te vaevaina iai wing o le tamaitiiti i le nātura. I tātou o langa le nei, o vaenga i e tolu. Mea mua, unsteadiness, o le mau tutu. Tango e kusi lalu, so se kama i kiki lava, e unsteady, e tusi, e la vea i le vaenga le, o le unsteadiness. Le mau tutu. Lona lua, curiosity, o le fia iloa. O le fia iloa, o le nātura o le tamaitiiti, na te fia iloa, po le ale mea o le o fia ilo fuai o longa mā, ngā ke fia iloa, po le ale mea o le sumali ele keke, ngā ke fia iloa, po le ale mea lai kongo le pusa isa, ngā ke fia iloa, mea lai kongo le ako, ngā ke fia iloa uma, so osko ai ngā mea, o le nātura o le tamaitiiti, o le fia iloa. So interesting, la ka karango kuai. O le si nātura o le tamaitiiti, o le talkativeness.
O le tau tala so. Hallelujah. Le la tātou tala no ai. Vi I ai le atua. Amen. O le tamaitiiti. Vaenga mua o te fita no le fiafi le nei. O le unsteadiness. O le tamaitiiti. O le whaingo fieia o na whetosoa ina ia o onga ese. And I believe, tele tangata, o tele nisi o lo o whaalongo I lunga o le Bible study nei. O la fu e whaalongo isi a onga e against le mea leo te awa o ina. O au te tali tonu I le atua tamā, le atua le alo, le atua le nganga pa. I o te tali tonu I Yesu o le atua e le si awa onga na te whaalongo I la to te le tali tonu ai. So now, to tele tangata o le whaalongo I la fu e whaalongo I o, and it's so dangerous because now it's poisoned themselves. E iei I ali, ole mea lea o le tāua I o lo whaalongo I le upo le atua. Amen. Whaalongo me le si le kale si I perea na oto esu. Always encourage you guys. O te le lopo o whai whaafia nei tala. Aua tau te tali tonu o no leo te awa o ina. Au ke manga o ke alu fo esu. E malu e whai kau umama I aku si o kalangoa kuai. Ono le mea le nai alina pelongia o tau ma tātou e le ti apolo. Leanga kako ke wha moe e liska kai wha makala me le kusipa ia tātou. Au te manao ia te oia o kako kalangoa ai. Alu o esu a saa ili. A sa ili a kusise. Au nge o koe wa aia o kako Bible study. Yes. A la koe se. Ma ai se me ke loa healthy mo lo wanganga. Amen. Ke lo kuria oi. But I want to encourage you. Onai. Ole ko akele o kangaka ka message mai, ka send mai video for mai. Ole a kensai mai. Mea ngai mo. Ele o wha longo fusoro fua I lea. Ele o kangaka umafu o whangi prokala me faaleaga ngai au ngā. E no a o te le o whaapea o faaleaga ngā ina isi au aonga, no. But it's so important nga la fu e whaonga ki a polo au aonga. Online. Trust me. Alu online. Kele o mele pipliko lai kalangoa ilunga online. O ka whao o lea sau whailanga ia hao o ina ia le afo le fiong pa ia le atua. Be careful. Amen. Hallelujah. Talo I le atua ia whaapeo na o ina oi. Whaile nā tala maloto maulalo. Le ui mas wha maulunga tono vana. But I really want to encourage you guys. O le si vaenga le. O le whaingo fia i una whetosoa ina. Ia o onga ese. Whaapea la leska nga kaua I le si le inga nga PM. E pe ele anga mimika nga fo ile si o kamba nga so mai e o unga uloku pope e o uloku asofiku o uloku mamonga o karikongo uloku mau yova o fa ko okay, so what's the point e pe mana o tau mai ate au o ia wa malama mai karikonga nga o fa yaku makwa dangerous aoi dangerous in the body of Christ ai sa o le lela ukala ke lo me fa ela ukala the same person. Lau kwa ko nga lai fo I lai faile mea nga I kokongu au isi fo I kal kongu. Ha. Asea makwa I poison na. Hallelujah. O tamaiti e fia I mea fou. Unsteadiness. So tamaititi ai fia I mea fou. E va ai lo tamaititi I se toi fou. Ke la kulo mas fanga vai fou. Ki ha I lo fanga vai kwailenga yei ema. E fia I mea fou. Fa pe na fo I la tamaiti faaleagaga. Kama ngai ke vai ngai o fea lava le. Ke vai ka miki faaleagaga. Ele umias ke mi ia vai ukse me fo o alu o, a vai ukse me fo o walu o. O le sina turo me lo tamaiti. O le me lea o le o ai lava ela unga faalongo ai. E la to tele su enga po ola la fa ila unga ile bilanga la unga. La to tele fie I loa ka kaunga e loa. Do you know there's a one thing about me? O te leo whai atua tala leo se la asanga. But I thank God I lo ta maa faaleagaga. I no o tadia ina Yesu avea mali I mwhaola I lo o langa. Sa na yele tangata na yewhanga ina una mua whawhanga o tala le ia ke riso. Au mai ma whawhanga lo o la faaleagaga ma whaatuputupu faaleagaga. E re ia o inga ungia o onga nkari kohunga. Whawhanga sa o ule upo le atua, mai le upo le atua whai kau, ma le upo le atua o I le awhionga pa ia le atua. And I thank God I owe this man a lot. Te leo lona sao, pray for me.
Amene. So ese le tā ua I o le mea lea o stangata look after inga o lo wola faaleagaga. Mea fo ile nau te whaapea tuai. Ele o loku o loku lelei. Ele o karikongunga e karikongunga lelei. E iska ngaka ngā wako whaolainga e aku whioki ko kongo o loku. Yes, ngā wako whaolainga e o kunga u koe fo I kua ko kongo o loku lai loku wai. Yo, o lea koe ngā whaingai whais, koe ngā kala e paunga, koe ngā kala you know. Actually, langa la fo e whaongari ki Apollo ia tali tonunga. Yes. Amen. Praise God. Hallelujah. You guys all right? But wow, too heavy. Esi kalanga uwhai aku. Oh, you guys can handle that. Seki aku. Amen. So, o tamaiti la faaleagaga. Fia I e fia I le mea leo lea. O le saua o le whailaunga mai. Oh, ka koe whaongonongo le whailaunga lea. Se mea fau mai I. Be careful. Te ro whai atu leanga. Se kanga mua sa ili. Po le ale background o ngaka. E atu e fo irala utala I lo utama faaleagaga. O au. I always believe ele ko keren kanga ka ufa e lima I lungo ya kia. E ei fai fe au o uloa e au ia wa over ai fu o lako wolanga. Pauanga o kanga ka ke manga o fa e lima kia au iska ngaka. Ke lo iska ngaka la vai kula o kula o ka kalo moa. Ke re fia kuku o lo kuku ko o musu ai fa e lima ya kia. Do you know o le fa e o lima in battle gift. O le ko ke lo kanga. O le o ilunga ki nganga le lor fa ila unga le ngi. E manga o se fa e lima ilunga ya la to be careful. Impartation of gifts. O te whaftaia ui lea tua I tuputupu I whole ola faaleagaga. Whaftaia ui lea tua o le tamā faaleagaga nei whafoina lo ola faaleagaga. You know, he was the only person that I believe in. Whae lima ia te au, ia manisio au nā lea tua. You know, through ministry, they are father in the faith, and I trust them. I know their life. Te malama I fo I leo langa lai o lai. Kamalanga, o ke fia lai lea nganga lai, ke fia kakalo mo ka ika. I never allow anybody else to pray over me. Yeah. Tele o kangaka o ke leiloa, leka kai o whakanganga ia, e o mai e lay hands ia kia, o wala au lia, o le si I vaenganga o ke alu lako se minga, o le pero wheka. O lako rola ia, ako, sorry, nganga whai ma le wala au. You know, all of us, kau whai yo, o makangaka I ruma, nga o ma ua masi o ko lua, God is my witness. Only us two, standing right at the back. Okay, o yo makangaka I luma lea. O e whae e lima o le perfeka lea. O ko whae pe soli. I have no idea about this man. Fi wala I o lai ka mawhai e unga uke aluaku luma se I whae e lima kia. Saule sia inga ngā saufa mai kia. Saufa mai kia mai. Like, this is a true story. Saufa mai kia. Wai, soli. Sau luma se I whae e lima o le au na lea tua ki oi. O whae aku. Ke rei lope pa I akulo o langa I leo langa o laka ngai la unga. You know, like, for me it's like, what I'm trying to say is this. Tato, o le tele o teimi o I tangata I mea whape nei, o ai lava ka ngaka I sau ki nganga le lopo o I laka ngaka. We all run e o si ka kalo mo ka kou. Sa ili mua, and I feel like something is not right. Be careful who lay hands on you. You guys all right? Tamaitiiti, ka vale. Tamaitiiti, ele nā tura lea, alu lea loku. Ale fie lea loku, champi le si loku, whapena le wingo le tamaitiiti. E show interest le tamaitiiti, e pu uaro na lona fia. Ka manganga le sfulu 5 mingu ke le mea, me ile si mea. Sulu 5 mingu ke, e fia pu. Ele uminona ia whaia se mea. Hallelujah. O le isi vaenga, hallelujah, you guys all right? Hallelujah. Amen. I know you guys are sharp, smart. Hallelujah. I think some of the things lo won't tell no ile teimi nei e kind of heavy e mo tangata mat tua faaleagaga, but I know you guys are right. Ngai seki aka ko so. O le sina turo o tamaitiiti o le mea lea mai le isi lotu e uma le si loku alu le si loku fo ele umiona o le si fo ina turo o tamaitiiti ele umiona faitau tu spaia short lona interest se mea ka manga ele umia fai ka ku spaia ki ku spaia alu I ki ele umia short lona interest o le nature o tamaitiiti le tino same thing spiritual.
Te loa fo e atangia fo i le tū faaleagaga, i le uminga e fia whaikau mea faaleagaga, i le uminga e vai mea faaleagaga, a whai launga, a umi launga o e le fia. Yes, warko o kela ia umi ro launga e le fia. Asea, because o lai titi faaleagaga, o lai short le interest o langa, mea le nganga o sulima launga, le swai au wa fia aris. Asea, because ngale pauanga le umi o langa launga. A ho o nei laina e matua faaleagaga, ke vai e ku lai ke launga, e le umalo fia faalongolongo launga. Asea, because o lai wo e matua o lai. Ke le o kou mafuka mai, o kou mako kua faaleagaga. O vai e ku lai ka ku pai postari ngai ke sekia. Hallelujah. Ngai amen, mai alesi. Hallelujah. Hallelujah. So, unsteadiness. O le tamaitiiti e le mau tutu. Hallelujah. O le isi nā tūro o le tamaitiiti, full of curiosity. O le tamaitiiti e nā te fia I loa mea uma. E ile nā tūro na le tamaitiiti e nā te fia I loa mea o lo I tonu le ato, nā te fia I loa le mea le tonu le aisa, ai whea koe aua le aia keke e fisiri a oe pe se ale mea alinga le aia keke e fia I loa. O le nā tūra le nā o tamaitiiti, whaape nā fo ilai whanau faaleagaga. O tangata lotu faaleagaga. Te kalangore I kūrale. O le nā tūra le tamaitiiti, ngā ke fia I loa po wheme ave I kupe, ngā ke fia I loa pe whir kupe ngā, ngā ke fia I loa uma mea uma, ngā ke fia I loa kala le whongo ngā whai, ngā ke fia I loa, ngā ke fia I loa mea uma, whai mai lai ara kala ai. Oi ora kala ngā ia, ai ase kala ai. Awa mea fe o fai. Oi, ngofo. Hallelujah. O le nā tura le nā o le tamaitiiti, fia I loa. Curiosity. O le si nā tura o le afoi. O le tamaitiiti. Spiritual children are always poking their nose into other people's business. E lātou te tu a lātou wisu I pisingisi eisi. Ai, o le si nā tura nā o le tamaitiiti. E ai ia I pisingisi eisi tangata. O mea uma e whaakaule o langa o liskangaka. O kere ilo I liskangaka. Ai polongo o langa a koa lea. O le alo mai kaume o langa o lisi. It's so interesting. E afoi, you will find that in the church. Il teimi le nei. Amen. E mana o mea le grow. Si o mei. Le alo pa e mo mei. Hallelujah. Vamel tala le tus pa ia tono le tusia. A te salonio. Ma ia o tau tau mawhai ina ia o tau nofo fifi le mu, ia whaia o tau lava fe au, ma ia ngā lulua i o tau lava lima, pei ona mātou whaia tuwai I a te o tau. Hallelujah. That you also aspire to lead a quiet life, to mind your own business. So the Bible is encouraging us to mind our own business. Amen. Mind your own business, not someone else's business. Amen. Sa vali oi lungo lau laina. Awete sa vali fue le laina le istangata. What I'm trying to say here, le mere no tala noai, a whai te alu se tamo enga, e le ma whai ona whaapaleina oi pe aka mo le laina le istangata. O le tele o taimi, wa alu le ti a kono ta mo le lainga le whaife au, wa saule au a ka mo le lainga ki a kongo, saule tangata lotu ka mo le lainga ki a kongo, o oio le tangata lotu, ala fo mai e o ki a kongo, o la wa alu whaifua kala mai ki a kongo mangi e whaapea, ai ia fu I pisinisi e istangata, that's their lane, whaamasino le atua la tau laina, oi, mind your own business. O le a lava le mena tōwhia o le atua a whena tōwhia o le atua le ti a kono. Mind your own business, o le ti a kono. A whai kele I whai launga, au ke a iāfua ngā ruenga whai launga. A whai le o se keu kupe le kalesia, au ke a iāfua ngā ruenga keu kupe le kalesia, wa kasinga o kofinga, ko kiki a peo, kangaka umai keu kupe. A sea, mindful pising isi o lai whai o, fuma ele o wha maongi, o ai o ke wha masino le au na leisi. O le upor tuspa ia. Who are you to judge someone else's servants? O ai oe te wha masino le au na leisi. Ele o sau au aungar whailau kusi, ele o sau au aungar keu kupe, ele o sau au aunga o lea, au aunga ai, au aunga Yesu. Wha masino ala o Yesu yan au auna. Amen.
Leva nga sa vavare o Yesu mo nga so e ko sfunu malelua. O la lava sa nga oi ka malo yuka i kokong. Ai le ai masisi o au so o nga whaikio. Ai sea, la e ai o la kou. Ai sea, wa lava Yesu langa o la kou o yuka. E le o se au ngā la kou. O le au ngai. O le au ngā Yesu. E mo ia la sa nga o yuka. Nga kuu ai Yesu e nga oi pea. Nga oi pea. Nga wha amasino a nga kako i loa ale unga. I le mena o ia yuta ngā pe pelo mele amakanga. Na tuu ai Yesu e whai pea. Whai pea, whai pea, whai pea, whai pea. Ia. La e tano tu spa ia fo mai o ia sa ile ako kupe au so. La halanga nga o ia ka malo ai foi. Ka malo yuka. Ai nga ku ai Yesu sia. Fa masinga ai Yesu langa au onga. Ke ronga nga fa apeo e ai ya fu pe ke ru pisingisi ai foi. Ai uko. Jesus. Vai ai yuka le ngoi. La nga fa pe ke ru me nga. Sa fa pe te ru me na ia Ioani. Amen. Tutono mo ni maua. A Ioani. Merkara kuspa ia wa wala au aku Yesu ya pekelu. Mai petelu muli mai. E muli mai pekelu. E vai aku nga pekelu ikua. O lawa sau, lawa muli mai Ioani. Foi mai wa fesili petelu ya Yesu. Yesu. Ai ale inga lawa muli mai. Ai wa kau ki ngar ka malo pekelu nga wa fai aku Yesu e muli mai. Ai vai aku nga lawa muli mai Ioani. Foi mai lo martala Yesu ya pekelu. A o fai atu nei a te oe, e le o ti o ane se i o ono uto e sau. O le aso ngā o ngā ia ke oe. O le aretari, e i se au ngā. Pora tala Yesu, muli mai le oe ia kea. Right? Amini. O la fo i ele vala au inga i o Ioane. Hallelujah. O le tele lau teimi, wa tātou wa ailo i pisinisi, e istangata we looking at someone else, besi fa pe nāla nātura nei. Amini. Pe fula mene wa ai fua pe keru ya yongi fa Yesu woi. Ona lana fa pe Yohane unu wa vala au tu Yesu ya teia. Pe teru muli mai. Ai ko fa li o kunga malo yongi. Ai ola muli akuma yongi. Mai Yesu. Ai ala le ingane muli mai. Usa ukanga ko fa upura upo Yesu i lo wa ia i la unga ngana. I mongu ke fa ya ku ya pe keru. Ole ala fe au mo pe a. Ole asa me mo ya yongi pe a e pe o fa ya ku ya yongi. E afo, ele o ti on e o maltemi nei. Ele ima sau me mawai. Muri mai, o ia, o le ia la uia wala awina ia te, o e petelu. O la fo ia la wala awina o ia Ioane. Same thing. O le mea na lema na o ia le atua ia te tātou. Mind our own business. O le ale mea na wala awina o e le atua. Ia, ngā. Se, wala awina o e le atua, e lo wala awina, mind your own business. Hallelujah. Amen, you guys all right? Hallelujah. The other thing, ile tamaitiiti, talkative. Amene, talkative. Tato atu tusia e Ecclesiastes, tusia whailaunga. Hallelujah. Whailaunga rona mta upe 5, whai upe 3, whai mai. Awa o le tele o me whai. Awa o le tele me whai e tupu ai le miti. O le tele fo yo upu e loa aile leo le vale. A fool's voice is known by his many words. Hallelujah. Fameltala le ale tusia fata oto lona mata upu se fulu. Fai upu se fulu male iva. Fai mai. O le tele upu e le onge sori tu la fono ai. A o le ua tā ofi o na laungutu o le tangata poto lea. O le kele o kalama, kele o loko karaso. E ke anga sala ia. Amen. Tā ua tuspa ia. O le si nā turua leo tamaitiiti. Alu fa solo a koa. Kaukala fa solo a koa. And it's one of the things I learned. For me, o se tasi leo vaenga tele ilo wolanga. O lo koma whai ka hau filo kau karaso. O lo grow ese mai le tau tala so. You know, I'm doing better now. O ka ika, o ka hola i fo ile to ngā nātura fo ile. O haka uongo ka ola mai ai. So se kaimi ai whaingi kala. Se karie ia whai poka. Whai kala maalie. Whai kala... You know, it's one of the
It's a one of the nature. Fo ile le fo te ngalua ia umoa. Le mea le ole. O au I le yasola. O lo fai kala lusi ia. I think sometimes ngai ko kau maua mai. Ia le li. O le mea fo no le o ngal kuspa ia maua I fo mka ko. Ko se o pelu fa mai tau mai la ku ngala ve o la ve foi ma o akai ngo wa fo I just go through my notes and I o sa ili le upole tu wa ko this is one of the nature ka mai kiki o total so when I know o mo wa ile me le o ma fo vo ile le ile. In a multitude of words, sin is not lacking, but he who restrains his lips is wise. Ke vai o ar kangaka ele aka mai a fai o kau kala. E loa aka mai. E sa ole kala vo ile o I loa lo vale ngwe kau kala. Yes, it's true. O to te lo istangata va ai ngai so le oka. Amen. E tangata te va ai, I noticed this. E kangaka o ke va ai, I'm telling you, o ke le va put down skanga. O is kangaka ke va ai ngai, they are not really. E ring kangaka fo ile au lelei. E ring kangaka au lelei fo ile le va ai ngai le tino. Fa upuia fo le creation le tua. Is fa upunga fa ngofie au le hanga. Il va ai nga fo ile le wai. El pe va ai nga fa ma ke ro va au leanga kangaka no pale ko fa makala aku au le uma ka fa le tu al va ia Kevin is kangaka e fi ngale e au le ai o ngale o ka ele make ke fa le au le winga la utala o istanga te fa pena but when they open their mouth I'm telling you there's a wisdom o ka se poko lai au mai e is kangaka they are not looking good in the outside ai ona tautala o ka sidi akuro fia fa longolongo. Amen. Ka mala ngā whakura o kara ese ro fi whaongolongo ai. Ai ei fo istangata o ka se aulelei. O ka meo le aulelei. A o le kaimia e makala, o le upu mua e makala le nguku. Ma yo ka maia. E matua I loa o ka se aulelei meo fafo. Ai kau kala mai kukongu. O ka se auleanga. Ai ei la tangata te va ai nei, e le uni tangata aulelei fo ile le va ainga le tino. Ai ole aulelei ia pēha ona tautala. Amene. Aulelei ia pēha ona kaukakala fo ile le ke va ai ngei aulelei le loto e aulelei le Amene. Mana ia yon matanga o fia ia. Pei fola in mele fo mai nei tangata tau fia ona lau ngutu. Fo mai ole tangata poto. Po le ale ko inga vainga, ai poko I le fuaso poko sisi mea, fualo poto I lungo le ngalue me le nganga o le atua, I upu tautalai. Amen. Hallelujah. Ila liska ngaka ele, not all there, but man, hallelujah, oka. Le poto le atua ki fia whaalongolongo, ai kalangoa me le tangata na. E tolu la vaenga I le vaenga lea o le tautala, le sinful talk, because ele o tala umai anga sala. Amen. Hallelujah. E se lo fio karkal ngoi le upo le atua, so I'm not sin. Amen. E le wha apea la o kau karaso o le upo le atua. That doesn't mean I have no. Fometala dus pa I o se tautala I nā tautala I fio ngā le atua. So ia ka kau kala e kau kala le upo le atua. It's not le wha apea o kau karaso o voi lele. O lai kala ngoa, lana iai ale area o lai sinful. But not all the areas o lau talking e angasala. Amen. But it's wise to be, a wik kau kala ilis kai mia wha alongo. Amen. Mea nganga whai ele atua lua kalinga e kasi ngutu. Amen. Ole evil speaking, talking about people's shortcoming and failures when they are not around. Ole evil speaking o lo tala noa lea e whaatatau isi tangata pe a whai ele o iai I o. That's evil speaking. And I will put up my hands back then. No whaia le mea na. Ma lo u lei loa, that's evil speaking. O lo u whaia o se tala I se whaatatau se tangata, e le o iai o. A whaia ngai ke ngai ngau e whaia, ke le koe whaia. Awara koe whaia. Amen. Oi, grow out. Whanga peo le upo le atua ia e aru ese mai ai.
Second, vain speaking. Now, can I get some water, please? Vain speaking. Ole, kama ia kiva ia kalango me alako. And I see this, kama le foi mai olo kama e fa pe olo kinga e fa pe olo us olo inga e fa pe e mai fase foi upu. Pole ase conversation e lidi fo olako e mai fo olako. Vain speaking. So on nature of tamaitiiti, it's all about themselves. I'm talking about you. Some of the areas vain speaking, always talking about themselves. Amen. O le si tala noanga e lona tolu, o leo tala noa I mo mea sinful talkia. Sinful talkia these are the main thing. Leo tala noa tuai, o le tala noa le whai upatus pa ianga salai oi. O lo tala noa le tangata ele o iai o whai tala us tangata, tala noa I pisingi se is tangata, that's evil. Lona lua vain speaking, you're always talking about yourself. Ko wa inga o mea uma, that's vain. It's all about you. You are looking for your glory. O vi inga mea ngai kisu ea. Right? O le lona tolu, foolish speaking. Mei siale mea leo whai kala valea, markau kala I poka valea, o kala, so that's evil. O le foolish talking, speaking, ia o vaenga le na, e tāua ia le lo waru ese mai ai o natural tamaitiiti. Amen. Ko I kiki umar kako kamakiki. Amen. Kako wo or kako makua, kako walu loa. Hallelujah. We're still in the foundation. Ne lava faul fa avai o le tātou wa onga le neo tuputupu faaleagaga. I le Efeso 5 o lona mta upu tolu ma le fa. 5 fa upu tolu ma le fa. Fai mai, o le faita anga ma mea leanga uma ma le manu aua ne ita ua lava ya te outou e pei ona tatau I ua paia. O le ano vale foi ma upu faatau vaa ma le faaula o mea ia e le tatau o le faafetai e le lei lava lea. Amen. Hallelujah. So ese la le tāua o le mea leo upu e tatau talai. Le fai mai o le ano vale foi ma upu faatau vaa ma le faaula o mea ia e le tatau o le faafetai e le lei lava lea. Alleluia. Ia tonu a fungore kaimi. Ko ke whaalongo mai. Isi kaimi fo I le fai ea utala fo I whakarier ka ko mafukanga me sia pa on ka mafar ka ko mga upunis kemi. Alleluia. Te ilo asola o una vaia tamaiti o le Canberra FC, and I noticed o le kele o kaimi o ke kau mawhai fai se mea e tau mawhai tā ofi le attention o tamaiti. O le upu o le upu le tuspa ia, a anu e su ele wing o le upu learning I to tonu o le tuspa ia le upu e peru. It means make them learn. Tau mawhai tau mawhai e whaise au wala ina ia learn tangata. Ia whanau, ele peo le, ino tātou fo ile le aku lea onga. Ke lako lea onga, laku whai a onga kusin me runga o, saru whai onga fofo lang kesi, and then, o aku ka miki, onga. So, ele o le winga ne na o le upu learning, lai tutonu tuspaia, o le upu le winga o learning, it means make them learn. Lona winga, e te whai ale au wala ina ia mawhai o na o ina, o na iloa tamatiti o ina. O le winga le na, mele na ea lai, ona utau mawhai, ngowo mawa fo ea ui le winga o ngā upu. I always try to apply ia ni whaata ita inga, o ni tala whaafai ngōwhie, o ni mea maalie, ina ia tau mawhai ea, make you learn. Ina ia e loa le mea lau tatala no tuai, maa o ina oi. Amen. So I'm trying to help you learn. Hallelujah. I am not the best teacher in the world, but I'm trying my best. O leo te tau mawhai, ina ia, make you learn, whaafai ngōwhia le tuspa ia e malamalama, whaafai ngōwhia o tātou mataha upu ina ia e malamalama hai. Ono le wingo le upu lai tala no le tuspa ia, lai tala no I whai a onga, when you teach, lai tala no make them learn, no winga, o aso la laute va aiata maiti, e kele usi kei me kālau ki kāla usu lau pese, whaalongolong wha, oi koe ka meki, wa makanga, ngami ngoi ka meki, o kū runga, whaila ua siva,
O lava wa usiva ya, e kama whai e hold attention ka make it deliver the message. Uma foi lo nga, i o whai aku, yala asui, every 15 minutes, I always change the routine. I say, try to hold their attention. I try to make them learn. So, if I be na fo ila when it comes to the teaching styles o lo fa o ngā ina, so, ke wo ko fa pe o le whai au kala fo ia maali, e ma upoka ono, but I'm trying to help you, make you learn. Understand? I don't try to defend myself. But hey, amen. You got the message. Hallelujah. So, no. So what I'm trying to say, deliver the message. I'm trying my best to make you learn. And I believe because you are smart, sharp, and fast. Amen. So ole vaenga lana. So man, koi kiki ha. But I'm going to save this for a while. Lela angata il tato mata up. Hallelujah. Koi kiki ha umar tato childhood stage. Ole a tato tu so ole va yasolea. Amen. Ola asanga le na le utal no to il te milenei. Amen. And I know because I am being mindful of our time. Ia le tele o nisi o vaenga. Whaasol solo ina ia awana I tope la wina tato mata upu mara tato tatanoanga. Ina neia fiafi. Ila isi la asanga pito isiri na taua. Ai o whaavai o le tato mata upu. Babyhood stage. Childhood stage. Ma le manhood stage. Le la tato te whaasolo. So tatalo ile atua e so soani lau sa valinga. O vaenga pito isiri na taua ile na aturo le tamaitiiti ao na eiloa. So peo no whaiatu. There's nothing wrong I process nei po o na atura nei. Ai o le mea taua o le tātou tuputupu ia auani o tātou tū mawai. Amen. Ele a whai o oes tamaitiiti sa e maitaita I la aso I le amatanga o le lotu, fato a e lotu sta mai mea e teva sta mai mea. E le te mea loro tuputupu, awe koe maa keva, awe ki keva so. Se kupu a oina oe, mamala malama oe, se I o oina, o lai mea ngaka o le teacher po spirit, se I o fo ila na avea oe matangata o tamaitiiti, e mea na e whaia a wha sao o so tamaitiiti ai ao na o oina. A o na o oina oe le whaife au, pe a oina oe malia lo loto, ono sa ilo hearts. I say, for metala e o ile atua e o a ila na whanau. So o lala e whao na e le atua le tangata na e, nana tu oi oi le atua I lalo. E a o oina oi. Amen. Hallelujah. So e a o oina oi na ia e matua faaleagaga o lae tatalo fo'i mo oi. Hallelujah. So lae tatalo tou whaife au mo oi. Ia o te le o whai atu mo fo'i I'm always talking about le meo taltonunga. A fo no le mea e le o taltonunga uma fo I le lei a o yei fo le taltonunga o lai le lei e fo I whaife au o lai whai ala tō ngā ruenga e le o whaife au uma fo o whai ala ko ngā ruenga. But what I'm trying to say here, it's like for you I whanga o le upo le atua I e tupu. Amen. I e tuputupu I lana fionga pa ia I e le taltonunga I le taita inga le anganga o le atua le nei a fiafi. Yeah, I think we cover most of it. I le tūlanga o le Pepe faaleagaga ma le tamaitiiti faaleagaga. Ia o le a tātou toe so o la le tātou mataupu le vai aso asau. Vi ia le li. I le mea ua iai le tātou savalinga so o se savalinga faaleagaga. Hallelujah. E a mata lau savalinga faaleagaga I lou whanau mua faaleagaga. Hallelujah. E a matalau sa valinga faaleagaga I lou whanau mua faaleagaga e le te ia e whanau a fo ino le mea e sa vali ai te le I whanau faaleagaga. Aleluia. Le neia fiafi o le a o whaia le tatalo le whaoratanga ia a whai o le te mafuta mai te fiatalia Iesu Keriso e avea maali I ma whaau le ilo wola ma soifua. Tatalo ia te oe te whaia le nei tatalo ma whaata I tai upu. O laua e talia ai Iesu o na tupu leo lo wanganga. Ia ma wha tupu ina o le upu le atua. Hallelujah. Tato wifo matalo ne fe fata ita eme upo tatalo ne te talia ina Iesu. Le tuolo mātou ta mā. O au wha alongo I lau upu le neia fiafi. O au tari tonu o a o le tangata ngasala. O te whiriwhiri le neia fiafi.
Wa o wha maua lalo I lo loto. Ai o te mana o te tautino ina o Yesu ke riso. O oi o lo wali mo lo whaola. O te wala aulia ina ai oi. E avea matupu. Manofo tupu I lo unei ola. Se ia o le whaavavau. Whaafetai mo lau whaola tanga. Whaafetai wo o whaola ina. Ono le suafa o Yesu Keriso. Amene ma amene. Hallelujah. Ia le atua. A whaina e whaia le nā tatalo mo lau whaatua. Wa e tautino ai Yesu Keriso e vea mo wali mo whaola. Ua whaola ina lo wanganga. Guys, tā ua yo nisio vaenga no utala noa nei, and some of these things no utala noa ana nei, o I le ua whaailoa tuai, I o tātou malama I tu a inga tangata o laito tonu le ekalesia. Aua lai te ita I le teimi te va ai tuai nā tulua ia no utala noa tuai nei, o nā ua whaailoa mai ai, I le tū langa o le lātou mātutua whaaleanga lai ai. So, patient, ai o le nau ta inga e tatau e yailo tali tonunga whaatangata whai a ongor tuspa ia. E ao o nā o ina le upo le atua whaini Bible study a e kālesia uma, every church, tatauna ia lātou Bible study, a o ina le upo le atua. E le ngā o se a o ngā so sa I le aso sa, whai sao group, lewa I le social media, whai le Zoom. Amene, whaiolete mai mua mai o oise au nā lea tua, encourage, teach the word. Aisea, ia tupu tangata faaleaganga. Amene, e le tupu se tamaitiiti faaleaganga I se filosofia o le whaiaonga, po ngi poka le whaiaonga, po ngi experiences whaiaonga, no, e tupu tangata faaleaganga I le upo le atua, and I'm really encourage anybody o le whaalongolongo me le whiawhire nei, a whaio o se au nā le atua, paule o le au wala, e fofoina ia tangata umalava, te mana o ola soifua malolo ina lau e kālesia, teach the word. Va ese ngā meo entertainment me any me, teach the word. O le upo le atua, a ho o nginga ngā lala ka ngaka le upo le kua, whaile Bible study. Amen. Tatala noi upo le tua, e tupu pauale le awala e tupu wali tangata, ma wha amatua ina o le sua susu e le suia, wha amanuia le tua ia te outou. Guys, o le iskako, o le ikako kau kingonga, o le readinga kako kau kingonga, o le umio kako kau kingonga ingai, o le atatou read vai aso le aso lua le asau. Whaafetai mo I lātou e ua whaapeona tu ina mai a lātou tau tinonga. Mo le tufo I lau whaafetai o se tasio mana onga o loo I nele tātou ngā ruenga, guys. O loo mana o mia ni a tātou paanga. I lungo le tātou Kevin Life Ministry, tūlanga tau finance, pe ono whailoa atu. O loo iai ia le tātou Bible app, le Samoan Audio Bible app, o leo wangā lulu e ai. Wa umona whausia ina le app, ma o loo ngā lulue nei, I le teimi nei e tuu whaatasia le audio, whaatasia I ma le tūlanga o le tuspa ia I le the first, o le vaenga mua le New Testament, and o loo mana o miela ni tātou paanga, the first phase, you're looking at 30 grand, e whai ei le vaenga mua o le laasanga o le tātou ngaruenga nei, 30 grand New Zealand dollars, a whai te mana o e fia avea o e mapaanga ar Kevin Life Ministry, Masina, Vayaso, po lea lava, fo I le tupe te ngā whatia, I know, appreciate I tātou umalava, $5, lea lava le vaenga, so soani le tātou app, o le whaanau nau ta inga, ina ia mawhai o na whausia le app lea, a o ina avatu, e download for free. That's why I no ask for a partnership. Ina ia mawhai ona available for free le tātou watunuu. We try our best and whai on tu whaatasia. Ina ia mawhai ona avatu le upo lea tua. It will benefit the body of Christ. O le whaanau nau ta inga. O fea lava. A lawa e whaalongolongo o le upo lea tua. Faith comes by hearing. I'm telling you, e ala no o nau e whaile melea, because o le awala lea na vave I fo I ona whaamalosia o lea tua every day for 4 years, no play inga I le tuspa ia, but it's an English Bible.
na play la le tuspa ia o whaalongolongo, o mea la le na hea lai o na vave o na owa, o na faith comes by hearing, o ina fo ia na develop by fo ila uia sa valinga faaleagaga, and it's the same principle, te manao fo i e whai ai ona, this is the only version o te iloa, uia it's healthy, ma ole version lea le SOV, le old version leo te whaonga ina le teimi nei, e hao ngā o nei, it's really close i le ila fo, i le tuspa ia, fo ia na whaaliu mai ai, i leo ato toa, but amen, help us, so swani ati tātou, so o lea lai o na whaile tātou vaenga, le a whai te fia mana oe, a vea oe mapa angar tātou ngā ruenga e te fia, o loo iei le tātou website, kevinlifeministry.org, e mawhai o na asiasiei pe te message mai o na tu watu leo le link. I'm really careful e tu le link I lungo o tātou page, nei te ifu koe poloka, marikako page le Facebook, nisi o vaenga. I don't know why ia laina poloka mai au, ia matulanga ia, so I'm really careful I nisi o vaenga. Ia e mise foi, you know, I hardly ask for anything. Paul mele nei, this is for partners from your heart. Mailo loto, le alava le mena vatu ele tu. Our Bible study is free. Ke reo whai koe ko kongi Bible study. No, Bible study is free. Na o le tasi o le tātou polo keki o lo i le temi nei. O le whanau no ta inga is for the body of Christ. Once is ready le tātou polo keki le ngā, and then everybody will use, ia, o lai ele tau mawhai lava, ia kupu makako whaaleagaga. Amen. Whakula ukala, once ai kako ki kupu mai whaaleagaga, makwale koe mawhai a kako ki Apollo. Marriage will be restored, o oele si whai launga ke aru ka la Yesu, le lopo le ke ngofo mai I pauala le Bible study ke Bible study ai, a o oele si whai whi au, la whaonga ina oele atua lumangai, pero la ngā fu whaonga ina oele atua. But guys, e ao ngāre tātou I loa, vai tonu wina la whiongpa I ale atua, e ao foi, ono tātou I loa, le mea o loo whai e le atua, ai mesi o lana upu. Once ke whaalonga le upu le atua, I'm telling you, po le a lavar ko I ngā launga o kia ki oe. Kasi alau whaalongo, it's not in the Bible. Kasi lau whaalongo, it's in the Bible. Why? Langa lasa e whaalongo longo ai. Amen. So whaamanuia le atua, o loo tātou whanau ta inga, a whai te fia whai pāanga tātou ngā ruenga, I ona whailoa maila ia, o le a senatu le link, ina ia oe ia, ina ia mawhai ona e mafuta mai lunga le tātou, vea oe mapāanga. Whaamanuia tele le atua, mo I lātou o loo nofta talo mai mo le tātou ngā ruenga, ia whaapeona whaamanuia le atua ia te o tau umalava whaafitai mo le manutua ino, o loo nei tangata I tālusanga, ma le vaenga muli, ia share tātou plokalame, a whai o lete I lunga le tātou plokalame, a vea oe au te mai le tala le lei a Keriso, ia au fo I te mai le te o vaenga nei e whaola ina aise a nganga o seisi, te le tau tinonga I lātou oe o mai a te au, ono tangata o lātou a inga na siaina tātou plokalame, ia na mafua ino lātou maua le tala le lei. Whaamanu ia tele le tua ia te o tau, ia tu maulevi inga o le tua I mea uma, ono le suafo Yesu Keriso, lo ni tangata o Kevin Uluiva le nei, a lofa tele mo o tau, whaasoi fua ia.